I pozdrav svima ljudi, ovdje je Lik 05 sa kanala Lik 05. I tu je Gamma Galaxy. Mislim, to se podrazumeva. Da. Razumski je. Kao gost, mislim. Dobro. I sada započeo sam ovu igricu, ovaj meč na survivalu i ajde da ga završimo. On je završen. On je završen. Oh my god. Ajmo ljudi. Sada počinjemo novu. Hej. Inače, dok nisam snimao, osvojio sam C rank. Da. Da. Super. Nisu znali Liki, znači bravo. Znači, bravo. Veoma mi je drago. Imamo male smetnje. Jer ovaj kokain, vrate, on se drogira svaki dan. Kokain shot. Da, vrate, kokain. Vola... O, vrate, koliko voli kokain, to je nenormalno. Gledaj ga, vrate, vidi se da se drogira. Vidi se, bre, ti da se drogiraš, pa nikom ne pričam. No, si Liki. Lika, Liki what mudro, the fuck Liki. is this? Liki mudro, Liki. Drago mi je. Kokain. Ja, ljudi. Ljudi, moramo postaviti jedno pitanje našem gledalcu. Dimitrije, da li nas ti pratiš na mom kanalu? Yeah. Ne prati me. Ne prati me. Ja to znam. Ne prati. Znam. Dobro, prijatelju, da li ćeš snimati sa mnom? Možda. Eto, čuli ste, na vlogu sam pomenuo da će snimati, a on nas izneverio. Dobar čovjek. What the fuck je ovo? Šta bi, vrate? Ja pustim ono, kreće se To se ne kaže Liki tako, to se kaže Votov hak. Fhak. Pa to je bio hak. To je bio fhak. Hak. Znači fhak. Ljudi, srećan sam danas, nemam pojma Koji ti zašto. je to stage, bre, novo? Stage 35. Lele, vrate. Nadam se koliko stage-a je ovaj... Valjda 100. Ne, bre, za SS rank. Pa 100 valjda. Za SS rank. 100. Ima i posle C, ima i B, i A, i S, pa SS. Dobro. Čekaj, to je još 5 ranka valjda, ne znam koliko. B, A, S, SS 4. A robota mislim da niko nema. Ima bre. A mnogo, brate, teško. Ljudi, vjerovatno će ovo nam bude zadnja utakmica za danas. Zašto bre? Pa ne mogu mnogo dugačke klipove da izbacujem. Why? Zašto? I don't know. Because... Dečko. I don't know. Because I'm dečko. Parodija. Da, to si ti izmislio. Jao! Ale, brate, koliko... Ću da ti pokažem posle. Osvojio sam Kanadžina, ljudi, Lele, uz šta pomoć. je bravo, ljudi? Pa da, tako sam i radio na turnamentu i 15 puta sam to uradio. I onda se desilo kao... Kako se kaže ovo? Bug. Zabagalo je i onda tako. I ljudi, to je bilo to od nas za danas. Vidimo se u sljedećem. I subscribeujte se obavezno na Gamma Galaxy. Lajkujte sve videe i počnite da me pratite. I vidimo se! I nemojte da ga pratite.